Monitoring smo vršili u okviru projekta Biram da biram, što je negdje i naša današnja glavna aktivnost i cilj, između ostalog predstavljanja onih aktivnosti koje smo uradili, i upravo je ovaj monitoring prilika da ukažemo na stanje na terenu u pomenutom periodu, da ukažemo na to koliko su osobe oštećenog vida i osobe sa invaliditetom bile uključene u program rada političkih partija, koliko su političke partije na izbornim listama imali kandidata i koliko su zapravo sami programi rada i informacije pristupačne za osobe sa invaliditetom. Dakle, kada govorimo o ovom monitoringu, isti je realizovan u više pravaca i pravno uporište smo u odnosu na kreiranje monitoringa imali kako u članu 29 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, koji smo onako u više navrata danas ponavljali, a odnosi se na garantovanje i omogućavanje svim osobama sa invaliditetom jednakog aktivnog i biračkog prava uz omogućavanje njihovog efektivnog učešća na jednakim osnovama. Također smo, pored Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, imali svakako da smo se, da kažem, vodili i nacionalnom zakonskom regulativom, a i izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija koje se ovom temom kontinuirano bave. Kao što je Nikolina u najavi kazala, mi smo znači prilikom same predaje izbornih lista i odobravanja od strane Državne izborne komisije započeli sa našim monitoringom i on se zapravo sastojao iz više segmenata. Prije svega, mi smo izbornim listama, njim 15, uputili pozive, izvinjavam se, tačnije dopise, kojima smo željeli da zapravo kroz nekoliko pitanja uvidimo kakvo je stanje u odnosu na prisutnost i u odnosu na zastupljenost pitanja OSI u njihovom radu. Prvi dopis upućen je 24. maja, drugi 5. juna, a 4 su bila pitanja koja smo im kroz taj dopis postavili. Dakle, da li na listama kandidata, odnosno kandidatkinja, ima osoba sa invaliditetom, da li je politika invaliditeta zastupljena u političkom programu, da li su prostorije i informacije pristupačne za osobe sa invaliditetom, te da li se i na koji način planira sprovođenje politike invaliditeta nakon raspodjele mandata. Zaista moram da kažem da su nam nekako rezultati, tačnije broj odgovora na dopis, bili onako zaista iznenađujući, s obzirom na činjenicu da su na dopis odgovorile samo 2 izborne liste, i to izborna lista Preokret za Crnu Goru, kao i Da mi možemo za građansku Crnu Goru. U odnosu na navedena pitanja koja sam već pomenula, izborna lista Preokret za Crnu Goru kazali su da u programu imaju dio u pravima osoba sa invaliditetom, osnažuju koncept ljudskih prava uopšte, te da je njihov osnovni cilj ostvarivanje poštovanja prava svakog pojedinca. U odnosu na prostorije istakli su da su iste nepristupačne, te da njihova zgrada nije arhitektonski prilagođena za tu namjenu, što je slučaj i sa informacijama, tačnije promotivnim materijalima, s obzirom na to da su u periodu izborne kampanje imali samo, da kažem, letke sa 3 osnovna principa po kojima rade. Nakon raspodjele mandata akcent bi stavili na arhitektonsku i fizičku pristupačnost, kao i na osnovne servise kada govorimo o primenjivanju standarda i uključenosti osoba sa invaliditetom u društvu. U odnosu na izbornu listu Da mi možemo za građansku Crnu Goru, oni su nam također, kao što sam i rekla, dostavili odgovore. U prvom su naveli da na izbornoj listi imali kandidate sa invaliditetom. Tokom kampanje su akcentovali prepreke u pogledu pristupačnosti, to se odnosi na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu inkluziju. Naveli su različite programe i inicijative za promociju, poboljšanje stanja, finansijsku i stručnu podršku i inkluziju u cilju veće nezavisnosti i bolje kvalitete života osoba sa invaliditetom. Prostorije su im djelimično pristupačne, dok informacije to nisu. Iz navedenog se da zaključiti da većina političkih partija nije akcentovala ovo pitanje kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom, iako jeste, to je bilo sporadično bez konkretnih aktivnosti, mjera i ciljeva. Nadalje, političke partije nisu iskazale, to jest nisu pokazale spremnost za saradnju niti otvorenost sa organizacijom koja se svim pitanjima koje se bave osobama oštećenog vida bave već više od 7,5 decenija.
Ovaj izostanak odgovora ukazuje da političke partije ne mare u dovoljnoj mjeri za pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom, te da ista targetiraju uopšteno kroz napominjanja, kroz unapređenje trenutnog stanja. Međutim, ne postoji svijest o pravima važnosti osoba s invaliditetom i sveobuhvatne pristupačnosti u odnosu na službene prostorije, na organizaciju događaja, kreiranje i objavljivanje informacija i sl. Također mogu da navedem, to jest ono što je navedeno u monitoringu, jeste i to da političke partije ne osiguravaju u dovoljnoj mjeri svrsishodnu zastupljenost osoba s invaliditetom u istima. Jedan dio monitoringa posvetili smo zakonu o odborniku, to jest o izboru odbornika i poslanika, tačnije članu 68 koji se odnosi na pravo informisanja osoba sa invaliditetom. U odnosu na ovaj član htjeli smo da uvidimo koliko su zapravo informacije osobama sa invaliditetom, tačnije osobama oštećenog vida, pristupačne u odnosu na obavještenje o izborima. Dakle, mi smo kao i u ranijim slučajima, kao i tokom ranijih izbornih procesa, našim članovima zaista kontinuirano asistirali, to jest pružali im podršku u koncipiranju zahtjeva za dostavljanje obavještenja o izborima u pristupačnom formatu. Kod pristupačnih formata za osobe oštećenog vida podrazumijevamo audio format, Braillevo pismo i uvećani format. I ono što je važno, ono što je zapravo novina i feedback negdje od naših članova jeste da su oni koji su pravovremeno uputili zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova isti dobili u traženom formatu. Jednako smo se pozabavili i sajtovima, tačnije e-pristupačnošću web sajtova, to jest političkih partija i izbornih lista. Kada govorimo o metodologiji ovog dijela monitoringa, ista je zasnovana na praćenju trenutnog stanja od strane osobe djelimično oštećenog vida i od strane osobe potpuno djelimično oštećenog vida, to jest od strane kolege Marka Nikolića i mene. I ono što je važno jeste da smo se u sklopu kreiranja ovog segmenta monitoringa svakako vodili kako međunarodnom regulativom, VCAG standardima, tako i pravilnikom o standardima pristupačnosti kreiranim od strane Ministarstva javne uprave. Ono što bi sumiralo u odnosu na ovaj dio jeste da nijedan sajt nije u potpunosti pristupačan za osobe oštećenog vida, svakako uz postojanje pozitivnih primjera, kontrast i uvećanja fonta, ali to nije dovoljno kako bi osobe oštećenog vida u potpunosti mogle da participiraju, da se upoznaju sa radom političke partije, a kamoli da učestvuju u radu istih ili da se kandiduju da budu dio izborne liste. Samim tim imamo tu situaciju da ravnopravno jednako učešće osobama sa invaliditetom u političkom i javnom životu nije obezbijeđeno. Ovdje su neki ključni rezultati koje smo izdvojili, dakle to su svakako nepostojanja opcije pristupačnosti gdje mislimo na font za disleksiju, zasićenje, prored, razmak, kursor, opciju uvećanja slova, veličine fonta i sl. Također, dokumenti u određenoj mjeri nijesu e-pristupačnosti. Šta to znači? To znači da mi u slučaju određenog PDF dokumenta, to jest u slučaju PDF dokumenta, isti ne bi trebao da bude skeniran jer se kao takav ne može koristiti. Korisnik čitača ekrana isti niti može pokrenuti, niti može isti koristiti u cilju informisanja i dobijanja određenih novih informacija. Titl ili transkript nije tekstualan, što je slučaj i kada govorimo o automatskoj konverziji teksta, koja u audio formatu ne postoji. Grafički elementi gdje ubrajamo banere, fotografije nisu u dovoljnoj mjeri adekvatno opisani, jer recimo u mjeri kada govorimo o fotografijama, to je obično opis kombinacije riječi imidž i određenih brojeva, a dešava se i da fotografije čitač ekrana ne prepoznaje ili su iste opisane kao naziv članaka u okviru kojih se nalaze. Što se tiče banera, određeni broj banera, to jest link određenog banera ne vodi na stranicu niti na sajtu za koji je namijenjen. Ono što je dobra praksa jeste da su mailovi u sekciji kontakti linkovani, što je slučaj i sa kontakt formama, pristupnicama, formama za postavljanje pitanja koje su na svim sajtovima političkih partija u potpunosti prilagođene.
U odnosu na navedeno, mi smo izradili ključne preporuke monitoringa web sajtova koji se upravo odnose na ovo što sam do sada rekla, na obezbeđivanje elemenata pristupačnosti, kontrast, uvećanje fonta, prored, istaknuti linkovi, razmak, kursor, poravnanje teksta i sl. Takođe, jedna od preporuka jeste da grafički elementi moraju biti opisani na adekvatan način, da mailovi i dalje ostanu linkovani, da linkovani baneri moraju voditi na predviđeni link, takođe omogućavanje automatske konverzije teksta za čitače ekrana. Jedna od preporuka svakako jeste i prilagođavanje dokumenta za korisnike čitača ekrana, te da multimedijalni sadržaji moraju biti adekvatno opisani. Ja bih se ovdje sada u nastavku malo pozabavila brojkama. Znam da to nije nešto što zaokuplja vašu pažnju, ali je to svakako bio jedan dio monitoringa koji smo izradili u okviru ove aktivnosti, a odnosi se na uključenost pitanja osoba sa invaliditetom kroz preglede tekstova na portalima. Predmet monitoringa bilo je ukupno 149 tekstova u kojima se pominju osobe sa invaliditetom sa ukupno 18 crnogorskih portala. Dakle, što se tiče samih tekstova, od 149 tekstova, u njih 91 osobe sa invaliditetom pominju direktno, dok se u 57 tekstova pominju indirektno, na primjer kao marginalizovane grupe, ranjive kategorije, marginalizovane kategorije. Kada govorimo o terminologiji, tačnije o tome koliko je ta terminologija bila adekvatna ili ne, u 59 tekstova koristila se neutralna terminologija, dok je u potpunosti adekvatna terminologija bila zastupljena u 54 teksta. Adekvatna i neadekvatna terminologija bila je ukupno u 27 tekstova, dok je terminologija korišćena u prenosnom značenju uvredljiva ili pogrdna bila zastupljena u 2 teksta. U 6 tekstova upotrebljena terminologija nije bila zasnovana na principima ljudskih prava. Kada govorimo o modelima pristupa ljudskih prava, to jest modelima pristupa invaliditetu, u čak 115 tekstova korišćeni su prihvatljivi modeli pristupa, socijalni i model zasnovan na ljudskim pravima, dok su neadekvatni modeli, funkcionalni i milosrdni, bili zastupljeni ukupno 5 tekstova. Različiti adekvatni modeli su bili u 3 teksta, dok su različiti neadekvatni postojali u 6 pregledanih tekstova. Kombinacijom različitih modela neadekvatnih i adekvatnih bilo je ukupno zastupljeno 19 pregledanih tekstova. Kada govorimo o kontekstu u kom su se pominjale same osobe sa invaliditetom kroz pominjane, to jest kroz navedene tekstove, da li u pozitivnom ili u negativnom, u tekstovima koji su bili predmet monitoringa, 97%, to je 144 teksta, osobe s invaliditetom su se pominjane u pozitivnom kontekstu, dok su u negativnom kontekstu bile zastupljene u 5 tekstova u odnosu na monitoring koji smo sproveli. Što se tiče osnovnih karakteristika naslova, to jest prilikom monitoringa, utvrđeno je da u 133 teksta naslov je bio informativnog karaktera, što predstavlja 87,2% pregledanih tekstova, 7 naslova je bilo senzacionalističkog karaktera, dok je njih 5 bilo metaforičke prirode. 6 tekstova imalo je kombinovani tip naslova. Kada govorimo o naslovima u nastavku, u najvećem broju pregledanih tekstova, naslov je sažeto iskazivao trenutno činjenično stanje, i to se odnosi na 109 tekstova. U 14% od pregledanih tekstova naslov je sugerisao na zauzimanje određenog stava i odnosa prema predmetu istraživanja, dok je 13 tekstova bilo vrijednosno komentarisano stanje. Emocionalni odnos u odnosu na tekst bio je zastupljen u 3,3% tekstova. Kada govorimo o odnosu naslova i teksta, tu mogu da kažem da je prilikom analize odnosa naslova i teksta najvećim dijelom 116 tekstova bilo u direktnoj vezi sa sadržajem teksta, 20,8% naslovi su bili u posrednoj vezi sa tekstom, asocijacija i metafora, dok su u jednom tekstu naslov nije bio u vezi sa samim predmetom istraživanja. Što se tiče, to jest prilikom odgovaranja na pitanje da li je jasno naznačen naziv liste ili kandidat za poslanika,
Tu možemo da kažemo da je situacija, da kažem, sledeća. U samo jednom tekstu, to je 0,6%, nije navedeno ni ime ni prezime ni lista kandidata. Ime i prezime kandidata je bilo u 19 tekstova, dok u 128 tekstova smo imali i imena i prezimena kandidata kao i liste u kojima se kandidat nalazi. U odnosu na osobe s invaliditetom, 93 teksta, odnosno 62,4%, bila su informativnog karaktera, 29 tekstova su bile neutralnog karaktera, dok su afirmativnog karaktera bili 27%, a kritičkih tekstova nije bilo, dok je 3,5% bilo negativnog karaktera. U dva teksta nije bilo moguće odrediti karakter samog naslova. Evo i nekih izjava koje su bile korišćene od strane kandidata za poslanike i poslanice. Hendikepirana politika, potrebno je stvaranje posebnog ambijenta za lice sa posebnim potrebama, zvanična Podgorica, slijepo sluša šta govore NATO i evropska politika. Jednako smo bili uključeni, to jest jednako smo radili na ispitivanju stanja u odnosu na zastupljenost pitanja osoba sa invaliditetom u emisijama, to jest televizijskim emisijama samog našeg javnog servisa, Radio televizije Crne Gore, tako da ću se kratko osvrnuti i na to. Svakako da se taj, da kažem, segment našeg monitoringa odnosio na predizbornu kampanju, imajući u vidu činjenicu da su tada bile aktuelne debate, sučeljavanja političkih oponenata, pa je otuda bilo nekako interesantno ispratiti to i da vidimo koliko su zapravo osobe sa invaliditetom u njihovim programima rada i istupanjima, medijskim i pitanjima bili zastupljeni. Ono što je negdje navedeno u monitoringu jeste da najveći dio emisija nije imao prevodioca na znakovni jezik i ukoliko zapravo i u situaciji kada je to bio slučaj, prevodilac je bio angažovan, to jest obezbeđivao je prevod na znakovni jezik samo u slučaju izlaganja, dok to nije bio slučaj kada govorimo o replikama i pitanjima. Uglavnom je korišćena, što se daje zaključiti iz prethodno navedenog, neadekvatna terminologija, što ukazuje na rijetke slučajeve poštovanja principa zasnovanog na ljudskim pravima i upotrebe odgovarajuće terminologije. Nerijetko su ti, da kažem, kandidati za poslanike već bili na poziciji na javnim funkcijama, što dodatno ukazuje na iznenađujuće stanje i na činjenicu da se koncept ljudskih prava i onaj model pristupa u kojem je izvršni direktor između ostalog govorio u uvodnom izlaganju nije u potpunosti, nije na adekvatan način ispoštovan, jer se i dalje osobe sa invaliditetom karakterišu, to jest klasifikuju u društvu kroz onu njihovu odrednicu invalidnosti, a ne kroz sve druge potencijale koje posjeduju, pa su tako oni karakterisani kao lica koja treba da se liječe i kojima trebaju da se poboljšaju funkcije. Evo i u ovom slučaju ću vam svakako izdvojiti neke od rečenica koje su se koristile tokom samih emisija. Dakle, fokusirani smo da pomognemo djeci posebno sa posebnim potrebama. Osobe s invaliditetom imaju mnogo veće potrebe od ostalih kategorija stanovništva. Roditelji djece sa oštećenjima u razvoju primaju 220 € pomoći i veliki je problem nedostatka kadra koji radi sa tom djecom. Crna Gora više ne treba da bude slijepo crijevo saobraćajne infrastrukture. Mnoge kategorije društva primaju materijalna davanja, iako nisu siromašni, kao na primjer njege za zdravstvena osiguranja. Šta ćemo, jedna od izjava je šta ćemo sa ljudima koji treba da primaju njegu i invalidninu, a nisu u sposobnosti da kupe hrpu papira, da ne govorimo o osobama s invaliditetom, svi oni imaju posebne kategorije invaliditeta, jednako za sve ne znači i pravedno za sve i upravo prema svemu navedenom što smo sada čuli, političke partije ne pokazuju odgovornost prema osobama s invaliditetom u odnosu na ono što smo čuli i zatvorene su za učešće osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da osobe s invaliditetom kao građani Crne Gore učestvuju u finansiranju političkih partija, negdje je naš zaključak da je neophodno obezbijediti uslove
da se upravo osobe sa invaliditetom uključe u toj oblasti i da ravnopravno učestvuju u funkcionisanju političkih partija, te da obezbijede pristupačne informacije o njihovom radu, a sve u cilju što boljeg informisanja i što veće uključenosti osoba sa invaliditetom. Ono čime bih ja zaključila jeste zapravo to da izborni proces ne podrazumijeva samo izborni dan, informacije tokom izbornog dana, kako bi osobe sa invaliditetom bile aktivnije, kako bi participirale u političkim partijama. Neophodno je da se sa radom i programima političkih partija upoznaju, da se pristup prema njima promijeni, te da je to jedini način na koji bi oni mogli da budu jednaki i da se samim tim mogu kandidovati na pozicijama kandidata na izbornim listama. Ovdje bih stala, svakako da ćemo u nastavku imati panel diskusiju koja se odnosi na učešće osoba sa invaliditetom u radu političkih partija, tako da vjerujem da vas ove brojke nisu mnogo zamorile, ali to je nešto to su rezultati do kojih smo došli i to je nešto što je bilo onako važno da čujete i da imate kao jednu od informacija o trenutnom stanju. Izborni proces je bio zaista onako dinamičan kod nas ako bismo uzeli u obzir prethodnih 12 mjeseci, tako da to je neko trenutno stanje i hvala na prilici da ovo sve do sada prezentujem.